Hey guys, Tashtila everyone and welcome back to my channel. Ani diringa recipe di nganzo di suere ni kiranzo la mix vegetable yo. Mon di so tang la ve ni. Ta nganzo di na sabji nang khari khari lue na kiranzo di chap khari lu ne to ranga de la bangin je. Ani capsicum, alu ta di sum lue re diringa ji sabji di nang yo. Ta dangbo di gangza to ber tang nganzo yo. Nye tiring alu fresh round jin pakwa shume ya kiran to pakwa shune ti re ma shune ti re Tako ready re. Manzo di siya. Di kambu sore. Ta di chu ye jo din di siya. Chip kore yo. Ini manem jane di. Tak tak manzo numbi chau soye shay yo. Chau shay re. Ta di manzo deep fry tangen re. Tang nganzo num di so cha so da di nganzo alu di fry da ye. Alu di common ni sum la fry dang ya. This brown ma cha cha. Me di nge jing la fry dang ye. Ta alu di ya ten 당근이 먼저 프라이 당해야 돼. 뒤야 된다. 단 놈디 띠 서우차주라. 아니 양권에 당만 찍스 먼저 알루루니 프라이 당해야 돼. 근데 제나 띠 수년부 전에 프라이 야고 차이래요. 이 알루디 루 양권에 당만 찍 프라이 당. 띠 브라운 컬러만 찾아보세요. Tanganzo alu di so ta inde brown chawa de inde chena ni ya ten de ai alu di bi chue sa re ya alu chue ma cho kan dia ni kya di ko na ha wo pe yang bu chai re ya de alu chue na ta ni wa de di chara ta wo na 30 second chu ko ya fry ta wo Didi saso kaya tenge. Tangan jo bangin di fry tangara. Didi kama chicks fry tangara. Bangin di fry tangara karjin tangila na de. Color bibe fresh myogo tongiriyo. Shimba manjo ni normal suira. 제 로드이다 디가 근데 로이 말에 계속 놈을 프라이 당이 있나 그러면서요. ता 먼저 뱅긴 디비지 소 this light brown chana 아니 야테레 The soy sauce tumani luengi, tiri light soy sauce re, vinegar
half teaspoon. Tangan jo dinang la elma 7 ani ko pa cha. Tigang za lu. Dillu ni an din nga tu tang te fai dang jo sabi ga za lu. Ni de tu jo cha. Pinch chini taste lo lo and degi sauce de that's how the last one the sesame seed is lura. Ani during recipe di nang dara yi ani kisi kirang jo ta ni ngi ga mix up ji so dang ni na tree na ani pha so dang ye ta ani wal commercial je khande tu yo ya pu ye na an during video di nang dara yi an ji ma video na je sang na la ja ku ji bye bye.